Apalalo po na makunray tabi okoy bapak imun. Apalalo po tabunda besti angke ko bapak imun. Mapanangkaw sas ang kalinga bunda. Iya. Idi tumi ko pudang iya di ajat tapoponya. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, natungkukan yan rena lakay na kwese na medyangi, angke lakay tabunda pole kantoroe, angke pole ako galungi, angke pole ako darae, nandre itu nandre tapas sadyangi, itu pahalanya lebih bagus daripada melaksanakan haji dan apa? Egan na apalan. Tangkalingan mo kasi? Nandre mi bawat tatongko bunda nandre. Cukup kita siapkan makanannya bapak.